kuga kana okirie kanyamwagu guturingira gituma wewe titio kwari nati karatatini gatugana karatatini gatuna kwina rogono rwa mantu makonene na arimu nansi ndio na TSC ino ni kamitire thia nambere kweke andika arimu ikaina mbere kwekirutha transfer ya ritwangiri arimu ngiri 10 bana ba te 14 ino kona me ni ukarata mbithe 14 ino I think so ni ukaraja yo ni ukaraja 14,000 yes 14,000 ya rugono tukaruthira karatatini gatuna mwalimu sako launches new product na advert wethire tubakikira then karatati kam agatwiri kiringatheti today in the standard kwina Manda and suicide explainable drew daily of solidarity itwethire tukinambere kwa tugikuyagira iku bitakomenyaga kaumukabyo nansi muno twethire tukinambere kwa tukiraithagiri iku na antu bakiruta moyo bathire tubayikurukira depression sana na barabange bathiete nambere kwigo bayikurukagira kumenwa kana gukurukira mantu mathoku sana in the society ukethira mtu agutuka criticized the society muntu otuika na kumeneru na kuwarwa na ku akulutha untu bwatuika noe the topic of the yantura okaro moeri jonge na ukona the good thing ikweruta moyo ntwe tukiona arutingugi bagichuri kumana wira ira bakuruta okethira muntu araukire rukiri kuruta wira agatinda ntugo yonde akenwe kumama thainya akethi atiena inya akeri akimama rurukiri akeyirwa the routine ka atiare aretesho unalenga wapi okayoga yashuri okaruta moyo nukonogwa okaruta moyo wona bawo akalo itwe tukiona kinya aritwa bakithina mbere weshuria kumani na mantu maba kurukira chukuru muntu akowa kigerio muntu akowa kigerio akona the good thing ikweruta moyo nonto niyo system yetu ya tuirire ukarega ukuruka kigerio maisha jaku ni makuthuka no ngati mbunguro ngati uberawa bwerawa ndewa thoma kona ndio wana no tere mbunguro kona otina option inge okay okeruta kadhuri okeruta miruke kweruta miruke ekaume kathi kuririkana ikubi bionde na mboragano no chionde nimwe ireitaomba kuina mbere kwikiereka but all the same tukaina mbere kwa tukiwatanagira tukaina mbere kwigua tukithomithanagia tukaina mbere kwigua twina urumwe matutetherie nakuonania wendo na tutetherie ikubibi kwigua bikinyianyiaga kwina chambere retwa Emile Dakem urethiritwe philosopher bao babu Pablo de philosophy philosophy tigana ni oka tomio nethiritwe nchambe no nethiritwe kinambere kwegitaragiria mantu kathumba mara makubatara kwigwa makirutho gutigira tikuta bibi bikuinambere kwa bikanda na wana kwigwa kwina keao na barabange guchwira ntaira yes kwigwa kwina manto maukandana na ikuta ibi na kuwatanira na kuonania iri rumwe ikimoge gintu kia kiumba kuonokia mioyo ya ntu baingi riri kwina ibuku riria nkuona mantu ma ibuku mamu barabenda kuthoma mabuku bakethomera karatati ni gatuna ndeona TSC rugono rwanu gukwirikite na kwira umuraithiri wa Meru TV TSC ikaina mbere kwiwe gichinchagia kana kiringa transfer arimo ngiri 10 magana mathandatu mai 13 biomye biere mbere chukuru chiwi kiruguro kurerekana atiri bamo ba arimo ngiri 10 magana mathandatu mai 13 bethire tubakirutangwa na ibaya kweregero ku report kana ukinya chukuru chiao na arabethire to bakirwa
marugura machukuru mama tutigere mibiere ya kichukuru no chetherwa ikirugurawa Teacher Service Commission ino yetawa ni TSC ewatanirite na kana nethiritwe kina mbere kwigwa ikirutha mubango ogutigera ati ni kuwatanira na atongoreria bakithomo gutigera ati ari mubaba ibako ina mbere kwigwa bagichinchagwa na gukinya machukuru mama mbere chukuru chegwa ikirugurawa Akiaria Nancy Macharia uyu nwe mutongoreria munene wa TSC akiaria thiretwe akiuga kuchenjwa wa alimu baba ikwethiretwe kiaragirwe sana na baingi bethiretwe bagichenjwa na kwirwa guntu county mwanya okay ati county mwanya bethiretwe bagichenjwa kiri county mwanya transfer ino kithiretwe ikirekerwa akagitani kiri ma primary ngiri 10,930 na ngiri 1,948 ni ma primary ed teachers baba ngiri 10,930 na alimu wake ba primary na alimu kiribo alimu ngiri 1,948 ni ma ed teachers wale nabo alimu ngiri 1,316 baba na alimu ba secondary baithiretwe bagichenchewa na untu bwethiretwe bokeringithia kinya alimu 146 ba secondary barani ma principal ma principal 146 ibethiretwe kinya bagichenchewa na kinya nini ba ma principal iganara 49 ibethiretwe kinya bagichenchewa ndagitari Macharia nkurukine ethiretwe akina mbere kwekeragira mantu muno akiuga alimu baba bale batara kwegwa bake report chukuru chiago kana chukuru ba diretwe bake postawa wona chukuru chia rigorwa mwanka yirgono rura ya marwa diretwe kya karita bagichoga transfer muno yes baingi ba diretwe bakira wa maibi chukuru chia kubinabo mura balendaga kotine diretwe kirombwa gutigira ati neo kanja chiringi bilioni nya kadanta mugwanja mendeo ka for police and prisoners council tatia tuone ikwethiretwe kwina rwaria kana ikwethiretwe kwina kuje ngukuje katika multi-billion shillings insurance deal for police deal ya polisi na kinya abungwa irende yithiete monka kirekoti baba ni bara bethiretwe bakire gambariri bethiretwe bakina mbere kwiwa bakuga shilingi bilioni 8 cha medical cover contract ira yathie na mbere kwigwa ikine ngawasiezi ni kubatara kwigwa kirugamagwa monka mantu mama kwigwa makira ithagirwa kairi na njira imbega nkuruki Christine Onyango na Henry Shitanda kesi ni eno ya kana gambandiri ya bethiretwe bakira koti baliuga untu bubu bukubatara kwa bukiruge makana bukirungamagwa nuntu kuri antu bakwenda kurembesha gawo bwana tutitanda muno ga tuthi karatatini gatugana karatatini gatuthandatu ndio na yora ari thiritugitiga antu nkorokia million inya na ben batena gantu gakuruma bwana yura iri thiritugina mbere kwa rikitwika mpanga rikiwasenaga nkoroki na nkoroki ni tuto nyuma ya yura nyuma ya mbura kwe weregete kugana mbura yatangana tieno inyake yani mbura ntiatwiki tikugana ndo bwende bwetherete bwetema nikyo ukona mutongerio mbigurwa inyerete twande mite muno ndo itwathukangirie rero yani slogan ate wethera kalinya anda muti ukipata shimo panda mti na kama imechimbwa ama hata kama haijachimbwa unapanda ama unachimba mwenyewe mti wethira kalinya anda muti embio kutheka kana meteti na marinyani wethira kalinya anda muti ethira tina mundajo kwanda nuturaga iguru tandunguru okay no ithirwe jabara bari taunine nande bakandana ugachwanya ukathinya chukuru fulani ukanda muti kainyoga eta mwitone kana inyoka thi mwitoni ukanda muti lakini shimo mti hiyo ni sawa
kira karinya kando muti na iniunda ugogo wethira karinya nda muti kengo tuagirithia diera na kengo mbura thina mbere kwigua ikiganaga shimo muti na gondaitha kirundu kia wao iba bale na irundu bitho ku beseburi bia bibilia kiro choka nara kiumete utikande tere kiro kiri endo boku ndaitha are to kanko vikirite ndeveri kin nekenda nyani mbita nkianda data mwitone okanda sanara weto menya mwito joreo na ndakinyana nanti bande miti strong ere kwamba gukucheria mbura miti emerito nije kwe by the way nyunyaro oje mono kogu ere batana ere nyato are to gita to teme ere nyunyaro miti strong miti ere nyaro imite ta mebao kwe muti wetu mubao mbao maguta mebao yonthe mebao kwe na muti nawe tata mubao ye berwe ntere tiaro tuande mirangi ni mirangi urawe na ke munguru ndeni kana mirangi goe mirangi na kirinya ndeni ingi daro thongi boega mono imira ikario biuwa to mawa to aitu to kario kewa kwena mete kario ikaritari tabiuwa miwa miwa ni ikewa kugaira kewa umeta kewa kewa biuwa ai kewa ondi go jama wa kugira anduga kewa kiro mirangi karija kewa injira yako wako anyway thaka na kewa rukire kuririkana yura riri tithire kinambere kwigwa rikimata na kuthokanga na gutigira miji kathumba itenaga antu akuruma na bobo bwithire tubukuma na mbura kwigwekera ya kugana bwana gitigira antu million kana nkuruki antu million inya kathantu itano batenaga antu akuruma man na arende ndo angite chethirikari chethire twikithungira gati kana chethire twikirombo kuthungira gati na utigira tigichi gutetheria onto bobo county 13 nchethire twikiromerwa bwega yani uregwa yura riguntu kunde lakini county eno 13 ichethire twikithigwa mono uregwa kuthigwa mono gukumbatwa kuwatwa kadha ne kuwatwa kadha yura county 13 county ino na mwana Garissa, Lamu, Narok, Tana River, Makueni inyete inathi county mingi muno lakini county ile chile tukurumiraga Tharaka Nithi, Baringo, Laikipia, Meru Taita Taveta, West Pokot, Nyeri, Kwale Bariuga atiri only Embu County is currently classified in normal drought phase. Yani county ya Embu aki neo yina yura tukawura kawethira tukara. That's so serious. Karatu ije county ya Embu. County ya Embu neo yina kayura katu ya kawaida. Drought situation in Tana River, Kwale, Garissa and Tana River County has improved slightly due to the light slower received during the last week of December. Kurerekana county ino nachio kinyachi chithiri tu kionekana kuthina mbere kwa china ka winyenyereku kanyenyeretu tu kiasi kumane nyeyo mbura no ya December kwa etaurete bwe kana etaurete mbura ya kugana kulingana na imera biago postmortem reveals gay activist Chiloba died of suffocation. Yani ya suffocate kwaga meruti. Yes. Usuffocate ni kwaga meruti. Ero postmortem ino yathie na mbere kwaigwa ikiruthagirwa mwiri wa mwari uyu tumwite mwari muthaka mwari muthaka uyu ora ni beta wa gay activist Edwin Kiprotich Kipto
ora yikena munota chiloba ethiretwe kionaneri ati ethiretwe kwenonto bwa kwaga meruke nyuma ya kanyo gake na nyoro ciake kuthina mbere kwegua ikingaraga kana ikingawa na nguo yani nyoro na arero ethiro na pia ithatu cia socks kanywa aingirwa pia ithatu cia socks na nyoro I think jeans kitoga gintonto kiu Hi boyfriend wake yorothaga ukana na ndi uchunguzi na gwitite na mbere of which na umire na auga noe wa thithirio boyfriend boyfriend in quote angat hi boyfriend ni na bonde na arume akiaria goro nyuma ya kurutha postmortem kire cibitari ya Moi Teaching and Referral Hospital chief government pathologist oyetawa Johannes Odual yuno na akirutha ma postmortem sana ethiretwe akiuga kwina miruke itawa oxygen ni aragia ukinya kire irongo bimwe biake na ni aragia ukinya kire utombo bwake aratwikire ndi nwankinya agatotoro bwake Chiloba akwire nontu bwa asphyxia kige shongo kiandikiritwo kiria mbeu nuyembete wa kiria mbeu kige shongo ri bariandikirite kiria mbeu kweri kana imagine ugo tambirire uri ugichomora ikiri uchomora lakini wi narochomora bia thira bibi kuthira ntiena teke na ambirutaga gigite carbon kiandutaga ko tegichonko thero ina kyo ndi na kyo lakini carbon na ambiro maga wote ko tena kyo na ambiro maga ntiena teke arerwa akwira ntobwa asphyxia ntikomenya asphyxia mbio kwaga miruki abana kwaga suffocation no yo irie tore ya science nchuni buone atoro imbia moragere toro ikwaga miruki then ende oyo no daktari au explain ewi tam chen daktari gustora abana eruga asphyxia no yathie na mbere kwa kiumagira kagita kara mwiri wethiro tena miruki ya kugana na ata mwiri wage miruki alafu asphyxia twiki kwaga miruki kaire kago explain further anyways gicungo kiagire na Mary iyo kinya ngakwira imbi mbere tothiria ngatheti Mary ira yajire nakyo anga kayawire riani kimwe kiathi na makoyo mwiri wake wathie na mbere kwithirwa ukithirwa wina into bibu kumbira biathi na mbere kwithirwa wana into bibi na I did not see any injury on the body indagitari yo kwa we atona iringiro no ririko kana ye atona iringiro no ririko mwiri wake na ukari wogu ko nyuma ya kurugura mwiri uyo kana nyuma ya kurutha chonkoni bwa mwiri athathire ati utombo ibwari bwimbu na ria kuimba utombo mimbi yoko thithio ikiao kuiga kana iriri okuo utombo bwimbite antu baimbaga antu bakaimba nyuro antu bakaimba njara antu bakaimba maguru lakini ntego utombo bwimbi na imenya kuma naro bukaga miruke bukaimba yani utombo bukaga miruke bwimbaga na butondoke butetondoka niki tugeta daktari atwire meanga kwiro kona yaka ngo kwa area tugeta daktari atwire na no uma no kombeneria ukambira bona to kombeneria no ndo uma wewe kembenageri are ente hache nyango dora ndogano gaturekane naro ndogano ruina kuimba kanti baimbaga paka imba kiara kinene ni kiara kinene kiara kinene kirego kike kiara kya mureo kike kiara kya mureo kiambete kiara kya mureo Iko mbonia kinene igiki kiara kya mureo ikiambete emukiwa mureo ajojo mwiri were ayune eriko
kamenyi kamenyi cio nthe wire yayo ni iriku werawa ya mukiwa mureo niko irio rira warea komenya irio bina mureare ukurukira rurime of course nandi rurime igo taste rotesta umenyaga ukagito rurime wamenya irio bina mureo ukagito rurime wamenya irio bina bionde abi go connect bionde kwina mukia wa mureo abi go connect bionde abana twere daktari kwina mukia twere mukia na nuwetawa kiara kia mureo kinya kiu kiara lakini ndi kunya kiara kia mureo ngoge ya kiara ikiwimbi ngoge kiara yaku ikore ya irio anga tutirija hakanyo by the way Bwanko ina matorotoro. Turekea na riboti ino. Achevi in coffee sector kana players in coffee sector hopeful after Gachagua takes reforms role. Baba barabara bere girite gantu kumania na kawa. Bena werigiro nyuma ya munini wa rais Rigathi Gachagua kwegua akiwa ukagwe kwena kagaruruku kiri mantu mama maigena sector eno na nkuona waziri wa urimi tawane mithikare ntore ngona gathoni mushomba urane chia parliamentary coffee area kinyawe ara mithikari ugari to the best imithika to the best of my knowledge there is a perfectly working relationship between the DP and the CS. They are both they are both aligned to President's vision of transforming agriculture to profitable venture. Aduga kiri umenyi bwake kana kiri bora kuona na kwithirito kwina urutanira bwega bwa mawaziri na rais nikia kuwa bobo kaina kwa bwitithagiria anene urimi kwigua bukithi bwega kana bukiagira nwega thoni mushomba ariuga we do not see is getting the new roles as creating any conflict with the CS and bonde aiba ukatha tu thirikari kumani na kwirutana kuona Safaricom wins inactive SIM card the case of mantu mama Safaricom mama ukegora ngabete weraithire I will equip you with tool to fight modern crime Luto tells police muthenya wegoro police bathi nambe kwigua bake era nigoro rari nicho pass out era ya icho ara isi athie nambe kwigua yari pass out ya mbere buru kwigua yena rais tu yes. Ya Rais Ruto. Ya Rais Ruto. William Ruto. William Ruto. Na thina mbere kwa kigagwirane ati akaina mbere kwa kibanenkera bionde bira bikwendekana kengotigira ati iba kurwa na mathina mara mathia mbere kwa makiba wataga na akere ndeto ino na thina mbere kwa katigira ati na kwagirithia kinya working condition yago bakatigira kana gatigira ati ngugi no bakuruta etira oramana matheri bakuruta ngugi imbega na iba kumenyerwo bwega kengo utigira ati kinyabo bena gya kuwirirwa kumania na ngugi eno yago maybe mbere ntithi muno no turingithangiri mara mekiritwe inya ndeni ya gatheti eno kengo tumenya muraithiria twa Meru TV tugitegera ngatheti njarene kwande ngwete ngatheti ya Daily Nation teto iria kana bireithingirite Yongo bia nteto kirenka theti na njira enene ni DP takes wall to Mount Kenya coffee cartels. Katero. Gachagua. Makatero marakana. Makatero. Whichever katero. Katero ikatero. Ikatero. Na nande deputy president najoketie jukumu ya kurua na coffee cartels. Cartels bakawa. Rugono ruru ikaratasi nega 10 governor quiet as ghost workers robbers governors no bakiri ghost workers bagituyaga ndategana njira yenkwe kulirwa only 8 governors have audited their payrolls and have made findings public kulilikana at least 4.3 billion was lost to ghost workers. 4.3
3 billion ichiombera kwethora ikiura gukurukira ghost workers governors bakwa sworn in after 2017 general election nayo senate ikonekana kijukiria ontubu na othawite umbite kwithirwa investigate governors na kurerwa whose administrations have overseen the loss of over 35 billion since the start of devolution kurerwa 25 governors iba promised staff audit kiribimya bire wona batonya obitine chiao bia kweberia ghost workers only 80 counties county nyanya kene cyo cyombera kwethurwa ikithithia ontobobo na rachiriviete at least 4.3 billion rugono ruto arutegera karatasine ka mugwanja rugono rungirwa runenkerikanya ni mtogwetwa Prince Harry rugono rwake mandhiguru nije Prince Harry Prince Alex Harry yeah ojo Prince Harry yimuye Prince of Britain nori kara murano jira jware the royal family murano jwathithitwe gote TV ta jona nagia yeah tukomba kutha tugetegera rugono rwawe karatasine gato datu silent war in Kenya kwanza kwina silent war kwendo aigweta na ndene kwina kiurugano kirindene Kenya kwanza the public war of once between deputy president and the Nairobi governor Johnson Sakaja has been raging for some time karatasi nagatona na gato tano kena rugono rum tutetana mbere mask ni gochoka World Health Organization niombete kwithurwa gwatuika ntaiga gukembera no gweta na ndege mono tuke kwega safari urale yako rua ari safari chiakwa ichia mweri oyunge kariuga otomba gweta kada gutonya no ndege ri kutha ije utina mask jaune mawatho ja World Health Organization ne bukore ora ije mama ntonkomenya ajari na rimu clash over junior high school uniform rugono ruru karatasi ne ga twere katolatu tutegere karatasi ne ga twere kangatheti ya the Daily Nation different uniforms for junior high school learners proposed okuigwa iye chonko ya kuruka kana ari gichongo kirugata different uniforms for junior high school learners proposed uniform mwanya echia aritoba bagwitia junior secondary na oriona ate ontobu bwe sawa ni nko na bwe sawa nikenda muona akaigwa kwina change bado ate king grade 1 grade 6 grade ate rungu na kinya mtu akaigwa bata ya ukinya ukengwa chinchi ngumebo nundu iboko yani tumantu mwitu tema mwana ona kwina mwanya ile ndakwenda kurantwere ukinya sijui hapa go marloa okaya thaino ende no kwandikana karamu karangi otiga peso otiga kubuta twandika tukibuta twadharagio wina mbuti wina sharpener ya ine ya wathori mwaki ni ine wathori kuriari botuma ya sharpener mono ukimeromia oyepa mtu kwa munenga ya na condition iriko gotu tutari condition kaba ari nacho yes oyepa mtu sharpener enu ya sharpener kwina condition imwe utikame bwerere ate guita guita batejara utikaburute na miruke niki yetwaira watu etigiti ni gatua karasti kana gotua yani utua ate tutari na manto jau butai na manto amkweli ni daraka ibware ti daraka ke daraka no titwero mpaithewe otiye otwero otiye oto morest kaiwo bathukiria rugono rulwa na kwira atiari bagatonya kamubuko kaere onto bubo eja gwetikirwa ithirikari ka gukuru kwa ithirikari muchiari agatonya but all the same ibora tu tirare okuma tene nonto mewa na mwana gutwikia kathi secondary
no akithimangu kwa kugaja the question of children having different uniform in Kenya has been a problem because the cost differs. Some are very expensive and sold at specific shops. Ko achari baithagathaga kithano uragurira mwana nguo thigonko no mwanka withirwo kimenyaga tukagura uniform. Karasasi ni gato thatu twina rugono rwa Prince Harry. Prince Harry na nombita kwithirwo kia mberema na kinyukire itene kana kila inenja family kwa Prince na regere nombira kwithirwo akiuma thigura Britain na mwikuro webeta basetro America na nandi kiriri testament jara ombere kwithirwo akiumira nombita he reviews that he imbibed cocaine nombita kwithirwo agitumira cocaine yeah na ukirikanaga ne manto jara jomba gutumirwa against him Royal family etitumagira indo tabibu Royal family etitumagira yani into biabare batumagira ni into mwanya yani atutumira gintu kumenya atibateria wana kegwa natumagira atibateria tumira gintu kumenya atibatio tumira bangi mera muji family Royal yani yena utukufu bwayo ukaotheru kayo kamuthemba lakini ojo aririkana orona mwana ora withairwo ari black sheep in the family ne wethiritwo akari. He also gives the number of soldiers he killed in combat. Riria ari kuigita ari mwanajeshi na igita riu nombita kwithirwa ki review no ragire soldiers ni ndiguruire kwira kwera ndiki kwiyonda thomete ndiguruire abari operation nombira kwithirwa akiuraga soldiers ntereire nombita kwithirwa andiki arete manto ya maingi jara jataijikene kumusu na manto ja ijaretete maoni mwanya na ndio mbita kwithirwa ugo no webere kiriro yo family ukauga atikwenda kinya utakwenda onene bu utakwenda bitwari utakwenda taito yu kalingana na opinion ya kila kini yako nigu ayapana karatasi ne gato na kuina sharp differences power struggles to test Kenya Kwanza unity of late today tukiona DP bakigerana miario na gavana wa Nairobi na bonde ni ba Kenya Kwanza kuina women rep wa Murang'a Betty Maina Pedro to bakigerana miario na Alice Waome rani CS wa Manto Jaroje na kwa tuka kwena ndoa irendene ya Kenya Kwanza na ayobu bagasolve ndoa yuno nto ikeja kwendeleo Manto jate tabwe gandene ya Kenya Kwanza ministry to digitize Mombasa Road records karatasi nega tutantatu ministry ya land kana ya miunde kwamba kudhuru eke digitize kana kuthithia services chia miunda ntere chia Mombasa nikenda ikomba kudhuru ikirithiria ndwa ira chitite na mbere kana ndwa ira chithirito chiri rutere rwa chia miunda rugono ra tukona ro county ora na ghost workers acha karatasi ne kamugwanja nke kuringithiria na njira enkue kwina county iria aza county imwe ijiri 3 4 5 6 7 mugwanja nyanya kwina county nyanya ya mbere ni Vihiga county iririkana kire kuma 2017 mwaka 2022 nirali na ghost workers 48 monthly salary retaga ni 2 million over 2 million ante ugafigas chionde kire 5 years ikulare na 130 million hiyo ni county Vihiga yake Nyandarua county kulare na ghost workers 360 monthly salary reta na antu baba ni 80 million na kire miaka 5 404 million gwitia West Pokot niyo iratongeretie na ghost workers baba inge ina 2,300 ghost workers bau barajo kaya 16 million kire miaka
kiri miaka 5 barajukitie 1 billion. 1 billion. Ni rera lero nyangapu. O akithithagia comedy. Ninge athagiria comedy Mwanka County. Ai. County ya nira itetie muno. I keep up. Murang'a County irari na 222. Narok irari na ghost work omwe. We. Busia County irari na ghost workers 116. Kiambu County ghost workers barari 2,299. Ko barachi ndetwe ni West Pokot na Omwake. Na bo bomba kwithura bagitumira pa month ireta 24 million. Kiri 5 years niretete 1.4 billion. Igitara fund na ndo waitito derea. Ya Muthiana ya Migori County irari na 6 or 7 ghost workers. Na area o mweri barayataga na 5 million. Na kiri miaka 5 niretete na 300 billion. We okodho bado. Rugono ruru ikaratasi ne kamugwanja kangathiti ya The Daily Nation yogatega na withomere. Ebore ri Uganda. Rugono ruru etathira bado. Etathira Uganda. Rugono ruru ikaratasi ne katonana. Epidemic ya Ebola affected 9 districts in the neighboring country. I hope ete umboto kinyerana aja. I hope thirikari ni tukarite kumania na Ebola. Karatasi ne gai na Gachagua paths to leading reforms in the coffee sector. Narato kugaira mantu ja katero. Barabara kere coffee sector na Rigathi Gachagua na nenkeri majukumu jaja ni mutongere wa Mbeguru Daktari Samuel Ruto ku streamline mantu ja coffee na jaka na jamajani. Na chitaniretie nomba kwithurwa akiuga akeberia akomba kwithurwa akedeal na cartels. Baba bara bombete kudroa bakinya Maria arimi ba majani janara wetu faminaz nije majani ureja kethagwa majani kwe baraba ketha kiro na oka kethro tena majani jaku nkeja gwaku ngaketha kiro ukande apa kilo tukonka na mbecha tiako. Na antubara bakiro nunto inkolereta majanine nije nyago kiura kukiura to ikaira nkunia oya kia nkunia mwiri nkunia ire cha fertilizer itina karatasi ndene ogekira na karatasi kene ikenda rojiro to kinyera ona mbra ona July na kwa bajo kayen kunira bakatuma irijire ugatuma ye na karatasi no kongere nge na karatasi kuwi gukwira murimyo majani na mukethio majani alafu agekira ngambut na gikapo kire areko kimuongo ugota ikia majani kibandene gwe omenyora tukuga waigwa tukiteta i majani omenyora tukuga na ntuko ingi director kyonyoti factory na arete na ugaba komba kwithurwa bakimenyera arimi urane gwara ugaba komba kwithurwa bakimenyera arimi kumania na cartel. Ruto, we have rescued police service from influence of politics. Ukarikana rwangiro wa ukaria rombete kuthurwa rugikaraja karu na murengo fulani na nande mutongeri onthiguru na ugite I think ikiri pass out ni ararete mantu jaja ni 58 pass out parade ni arombere kuthurwa akiariria police no karikana naraba promise rekinya better housing na lera njega ya gwitira ngugi ndigure Kongo ni thiritwe nayo ina mathina kathomba na KDF beto kuonekana batuminya bontereire na kwo andikite ajariuga the best way KDF can save the Congolese is to teach them how to contain plastic waste nonto kinyone umbete kwethero irirwa Kinshasa yo in Congo Congo capital city irirwa produces about 10,000 tons of waste per day. 10,000 tons of plastic waste per day.
that is 12% iririkana no karikana ndi koretwe Kenya itwethiritwe tukigeria kweberia mantu ja plastic na bakomba kwithwa bakirwa nabo tukomba kwithwa tukimenyera rera igoro ni ronda kwira na kuru county ni umbite kuthwa gisack workers baraba erero bandikirwo na thimu pero bachajangu gina baraba gutuna thimu contract ikuthira over 600 workers wote ndio wapengi msana kule ofa ntujaba county umaskini utaanza na erirwa ni unfair Nugono ruru ikaratasi nega 17 ukagura ngatheti eje withomere na exam markers strike might affect results ukuwa bona bu mugomo jura jwa ambeta kuthojo kiambiria jwa ama arimo baraba kumaka igeria kumba ku affect result no nto ye kathokira au arimo ba blame no nto bonto bore sure tonankerie ne mbire katasi ne ka Daily Nation Bereltio maro kujirua nini ndio na kwena poor hygiene to bring 4 cases of cat gone away gone awry expert now say mantumai yena ntano ito choto todo kuona ito yoto atugitaga asubangi atatu uliona tatu tubangi tuena whatever tukalita nini ta whatever teki kaliyo whatever I think ato diletu gato eturothebu kengo isembo kengo kaliyo kalita ora keja kaliyo otiethina kalito ogutu nwabu kuririkana kagita ananse dan boys ba utano kana rera ndaka anaba ayiba kugimarwa iba kurukagira mantu maingi muno bamwe bakuyaga in the process by the way no tukwena mwana wa kuma na kuri kuma na Bugoma athie na mbere kwegua agikuye na ara athie na mbere kwegua agitema nae katemerwa nae na rugono runenkeretwe urito sana kirenga theti eno karatati ni gaga 12 arato kuona about traditional circumcisions baba na atani baraba gitene bethiritwe bakebrem ndagitari kana bakebrem quacks bakebrem antu baba baya gutana batekomenya baraba temete ndi atani baba tene bewe batawitigwa na utweka bakangiye kwira ana bagoma cibitari nukwerewa antu bakoya batakumenya utana bakudhukangire tradition badhukangire traditional circumcisions ngugi ntubora ende utwekete ana bangi bareli utanirwa kiri macibitari bado kuringana na ngatheti ino nwarera neo the Kenya Medical Practitioners and Dentist Council ito KMPDC bethirite bakiumira mantu mamagena ntano ciari na kuthina mbere kuwa barothete ocunkuni na bakego bakethukaga matagari makiwatho ijabati baraba kutana batare na rutha myako ina mtu atana atena rutha bogite ntano ino ile batara gutano imtu ena umenyo kinyachari expert antano chianda chia boys icho to kwariria ile batara gutano ni antu ale batibati gutano ile batara gutano imuntu ale na umenyo na muno nkuruki inarende uyetebe gwitwa kithiuruka county mwanya kuraitha bora ntano no chire twikithina mbere na ibe gwitwa kego kya mono ntu bamo baitano bora gutakubatara bakurukira mauru mathuku sana na tibaterio ntu bora ende we are currently investigating about 20 cases to find out if there was any professional malpractice on the side of our doctors who performed the procedures. Kinyama ndagitari nabo bariku batakumenya bwega araugite kuringana na KMPDC bogete kinyaiba kurutha uconkoni bamenya kwena ndagitari ntu atanite atakumenya kana atena bia bikubatara kinyawe bakego bakemuthukagiria matagaria mamma kiwatho kuringana na ndagitari uyu gite matagaria kana
kagita na kagita baingi bathia namba kwa bakithukia matagaria magutanirwa ana bao kinyamiji ontu bora na atari sana no ontu ende ogitano mwana wa kumuji agitwika gutano bao utagirite egitwika na expense chingi bateri kwira chibitare wewe na atano bao utagirite kingo chibitare nu egaketa bills che mwana oyu kana mandu mange tamara lakini ndia watare we muntu na amathakani ngondoni mtu atakumenyeka mwana oyu akithuka mtu arakiura beniri gatiwa. Do you think culture yetu kana ontwire bwetu gwitite bukithira ontwire bwetu kabwithite bukithiraga ukona kweberia traditionals bau atane bare bagi ontwire ja kaburi onto bwisa tonto bwega. In fact si vizuri atani baba yete na ndei baba batikumenya bakobadhokiria baba takumenya bakobadhokiria nonto tukeragia guma atani baba tene kana ntanire chetene ichiare na mawega yecho nonto na muji no athawa na kurukirira kienu kira kia ontwire bwenu bungwa na mantu mange tamara ndi ni akuru bathirire bakwa thantu bakirira kana nembi nonto urita kiragi utuma by the way achiari barega mwana wa watanirwa nja mwana arita atonya nyombo tikumetha mwana uno waume ari moyo kana ati moyo nonto kwa mantu mara makuthi na mbere uketha mwana aurirwe nyomba onto bura butakarika tene ira mambo igwa zamani nikirira bathagwa ati kuurwa bauragwa ni akuru be na kirira bathaga nonto akathwa ukiumwa ukauma wathi ukuru nawe tu tharaka gutima ndu tamama ingi mauma gutwika mwana utano akinya nyomba ngaka no amunterwe no ayakurothwa mariku lakini ti muno but all the same ntanire chetene chiane kagira mtu Kenya womeri fulani okay the tende na wetu ndiko yete kumbura vo karaga lakini ari na dire kumbura utekwenda mbi ntano ino chiteza like tala wetu mtu atane twe kidharaka nethagirwa ena umere bun ena gauchamba fulani na kinya respect fulani nuntu wa mantu maro akurukerwa nyomba nini ntu ya kumagaruka kaetho wena antu ba kwatha na mantu mangita mara kinyino cha chibitari chi sawa lakini wega untu I'm sure kwega untu chibitari itakunenga yano ntwende chibitari yagu mama na baba ange itandani yagu bukaya ukunda gwendawa. By the way, no misa culture uya tena? Culture ni tena ni arimbe. No mimisa ga. Urethera ndo mbo china go? Yeah, nawe tu china wa muno sana. Sana. Imisa ga culture. China wenye theino. Na machorogo kiwa na ambi. Imborende eno ende trade eno ya utika bakuro chibitari etiotugu nini watana warukiri na wetu. Kinyana ga watana warukiri. Asubuhi. No kamburia ndamenyere ate. Menyo mbodio wake ndikurio in fact na ndi modern kana society yetu na ndere itite nije mwana ari thithirunya ate kumenya ni mbio yongwe gwita na mbere thithirunya ka on graduation imagine ukethera mwana nukuona mbere respect eshimere rethirani bathimia ngo eshimere nya umago kiejaga muchiari tukiye bari mo kethera ni kababa kaba kumuhana kinyaga kwago inyino no wonder kinyo kwithira ndaka imbithi batena anthoni gukara na bangina ukethira muthako very young atina inya ibo aki facing ina metho kamwetho na akamwira kwe unkuigua about you agono mitugo ya thina mbere kwigekea mbagire kuthukia na kitu batu uchokera nare lakini ene na uchomba ibo ajire bwaragaragie kila kitu imisaga those days ibo ajire bwaje bwaragaragie kila kitu gatu magaraga kidogo tewe tukikuyagia ruo tugachokera twachokera tukainambira kwa tukiaranagira nkuruki na kumurika mara mewite makiaragiru kiringa thetino ethina mbere gukarakire Meru TV ni ubambetaga ni Faminas wakimathe na nchero mukuru etawa kiria mbeu Indhuki kana irie tore yawe ritwa yake kiria mbeu okay kwa no kambita kiria mbeu
Ngwetage huku manaru? No kambita kiria mbeu. In fact, muye mbita wa kiria mbeu. Njira mukwatu wa kiria mbeu. Ntuko wingi ngakwirora mbita gona. Mbita wa kiria mbeu. Gatu mwarukia nini? Twachokera tukachokera na china. Ita chekiri tori tukire mangatheti. Kwa thaizi ni bambitaga kana mbitagwa nansi ndogo. Ana wewe barambiri ogweta. Are nte kwenda bambiri ko mbitaga ni kambitagwa. Okay. Ni rire mbitagwa already. Mbitagwa nansi ndogo. Okay. Rĩu ringi ngakwira. Orochierwe. Orianchierwe. Okay. Oh my, mwago. Ati sina hiki sina kile.